woman qualify UEFA Champions League adia na yeka ansom adia momenti na no pe wadwane wo Facebook reporter men saka ayesa Fenerbahce bobo kono atase openyiwe aduma na nyade so betimi aye adia ma Fenerbahce nti o mapam no nti anu ye yose mawino dia efina kate adi eba na enyo no kwampato openye ne dia de ula Ghana social wano so o masake no back six as for chase wo free Manchester aja okotena fie kaka no munim so aduma na anka peyin betimi aye kama sa wasan san enti ono so aduma no mate edi free ni 70 anu yola Ghana social no reporter efio peyin so akate edi eba ewo aduma die so now yanko the transfer proper na yeni koma Kobe Menu player at Manchester United and Kobaka Kwame Nseka yase Nwanda in fact 2 days ago and yase Kobe Menu kokate Manchester Fornesa opese team no wo frimo na sa Manchester Antonio Kra opeso ko bolon na okohe nneema kakra wo hia new challenge and yanka Manchester United betiasia wo mama ne nkonko bolon kakra na achei ebi obaba wasamba back yase odilete ade koma Manchester United Manchester Fornesa and no mofra Kobe Menu ane ne antora ade ne kato mo say Menu pa de otuni mutan ane abetene ye pe obedi aye 71 billion kraba anya de so beja na mana ko because wo mu wagide so ye player obebo Manchester United ye pa enti yase ne request no de koe no Manchester for the chance anya de so mbesom but an pay reporter men seka esa ne antora ade no ane Manchester United ebesa committee na fe o masa kwa atnase no me fit na kono anase anwumene ane o be decide say ebia da Manchester Stars no mujina no ehwa no mbedina so mo ma branta ne nkwa na say ebia adwensisa enso ebeba ne ye de firi Manchester United akate adi eba ewo dwumade so na no pe no ade ho nkora kakra adi adam wo wan sisa hodo so Nick Otamendi wanum aye player anatasa team ne dina de Bayern Munich boboko no enso epe no wo player at the Stuttgart since abranta ne din enso adi ade so mama musimo efro player ba ko wo ne din pa no enso ya Nick Otamendi en koma kakra men seka Nwanda Newcastle sa kolem no mo fa hoko Germany ano mo kodi nkomo mo ni Stuttgart na diu na nkasa de akwa wie 90 million euros na sikabot na nkasa de 85 million euros and yes ko matria for Nick ano mo 5 million advance kakra enso ka oni nyina ko wie 90 million euros adom sika Stuttgart player no team and the Newcastle akwa fa na ediaba mema represent Newcastle boy UEFA Champions League and so mo yire omo ansusuro ho no yesa ne ba wo ma talk no e de man so tiba ya kama e de man koma kakra men saka yase abanta ne de Trent Alexander-Arnold sa ne MPP ni ho sa de ne ba yo na abanta se o mo Liverpool be na obakọ Madrid nkoma kakra men saka yase sa Madrid no o mo head and feed ni sa o yase si sa first lesson kwa no Dani Carvajal wo ho die ene am sa yase Carvajal and best start games to do na e de ma Madrid and the same po Trent Alexander-Arnold benya biaba ebi ofiri bench ana beba ene ye nkoba kakra men seka ewo dwumade so yase ama Manchester City boboko no efi sa ne nesia won be try ahwese bia wo metimi anya Trent Alexander-Arnold na waba be sia kan e de Manchester City eye boboko na no eye nkoba men seka ewo dwumade so abranta ne de Thiago eye Guavia me pato wonom eye player ne no all this is boboko no atoro from Benfica atasa kodane ba abaye dwuman kama adama OG Sinis boboko no esan so omo so if is this season eso mutimi bo mo humodin ye pa ene ye friend league an koma kakra mensa kam e wodwumade so but yesi initially no e loan deal na baba after loan no and sound e be a permanent stake no eno so atimi aba no ye reporter mensa kan e wodwumade so season aspicota and some e former Chelsea player okoba Atletico Madrid kakra en koma mensa kam e sa brante no wo madin koma ye pa ama yesi obakọ Xavi ama ono akwakobo edama Xavi abobo kwenene anya wese medicals no enso betimi abaso na faces mikweta enso akọ aye Xavi akwakosi akan edama mo eno so update ni bara maminko the deal na obi etwen se beba mu all of a sudden niam tene eno ye Xavi Simons enti mo ma me Xavi Simons ewo show no so na Xavi Simons ni
and Koma, Mensaka say, America said, why a Tottenham Hotspur player, and he Chelsea for now. Nominum says Xavi Simon Sobano, Bepato Abranteno, a Tottenham Hotspur player. Obesia Kai with Kudus Mohamed, our the new Tottenham Sports Stadium. Nhyira said, Abrantena Nuata, and Mebaba Kato say, Waba, Naba Wabani Nhyira say, Obabe Din Komo, our London. Na and Komano Bedi wa London, Yasia Kwanko, we talk Sibobo Kono. Ana nan kedim sa brante de kwakọ sane edia momo nyame anim ne na yesi Chelsea say we make sure for brante de pardon I something close to 60 million and I say ebia 50 to 55 million pounds no scanner toss ayo madwe say anko metua for RB Leipzig na komanya Xavi Simons kwabna adia no mo twenya na RB Leipzig engine tum but brante with the Chelsea their contract agreement woman ya brante personal terms no Chelsea in the rate and Tabanti and Chelsea one Chomonka and Yasim Bayer 2 days ago. Anna Branton seeking permission from any team RB Leipzig. So Oberland no about sorting amount. Not one in the future Sania. Ebesia Kokabana so opa. Anna Tess opinion team at the Paratitimo and so Francatom so when you're Oberland India landing club back home so and I Tottenham Hotspur. Now on person winning the Dinkomo, Kabana Mokwatna Seko Dinkoma. Yeti answer so many Xavi rate personal terms. Now already Kwano Tottenham for the kind Alpo RB Leipzig 4 Pnumu and I tell so many rich agreements. So play and there woman ya no more pebera woman himself Chelsea and your brand in every better Sabio Obia Ura na Nhyira any RB Leipzig in tea Omo catch RB Leipzig say one bemo 70 million euros 70 million euros RB Leipzig bedia to media and Omo so ba na after many brand na kasa yes no ana Leipzig bobo ko ne agitum so okay and sikano omobeti emom 60 million ana Tottenham so metua ana fe advance kakraba and 10 million afen so kwa no ekowie 70 na danchan koma bia se koba se tima ne de Tottenham Hotspur aton Xavi Simons omokata RB Leipzig se ombenya ska aka no say mudi na na ya 10 crofo ba ko inde no money boy ne nkasa ana ya se omosa se ne Xavi Simons kasa kwabena de aba ya se brantani hwedi a obo Chelsea on starting lineup and announce on starter Chelsea be a from bench and to us so where no decide is okay she said the call team and it didn't at the Tottenham Hotspur and to long awaited transfer and case ebamuno another and no pay near assistant a brantano or sign contract at the Tottenham Hotspur till 2030 or option 2 years at the car and to 2032 and near optional he said brantano and so with Tottenham Hotspur Bobo 70 million euros and he is cancelled Xavi Simons and so etimedia dane and I'm so okay and nyambo check akana minko Liverpool na minko hadia kakra esan se have really attention no na ya say RB Leipzig Bobo ko say omunya player na omope and yes Liverpool for so kato sa munim di ya so nim di ya have really atone yenya mfane kwampo ma sa Alexander Isak yenya no say Isak enya maya ya say Liverpool for say enya de say wo meja have really amana ko team bia and this RB Leipzig for every so many scan the bedi djuma dia on pom first can fanto on train say ebia Liverpool and another striker in a person of Alexander Isak and son of Major have Elliot amana ko no so atimako yes RB Leipzig for nya sika pepe so my has yes Branton the Tyler Dublin wo mo heso metime nya akoda no wo metime twa be 40 million pounds and afa akoda ba kwa na nkomo pena and opay na ba say wo ko West Ham United and here Matheus Fernandes akora no kwado ko Jacob Ramsey and afa Mari Hitchison and afa Branton din ade Malek Tillman where players say RB Leipzig for Xavi Simons sika no edwa kakra mpeso mu didi no enti nkoma kakra no pay eba so ne na Mohamed Amorim eza yasa Amorim Manchester players ni buafu yasa United players ni say wo mu for messages class akrada enti dasi we so mu ntimi nko wo be wuta 3-3 no ma deja akwa no moaye ina wo mu di hu nkoma na yasa mpemfo na te na anona yasa Manchester for ka te Ruben Amorim say sisi ano say ya international break na homini ni wo meeting na meeting na omna mete at the crop up any kwase Manchester United pam no say ono so no person resign a ene we nya asem bia ono na ka say adwuma no betimi ayo enti so he no ntimi nwa we vigilance net ne twenya ya ene o de mam kwa betima wo so e de man kama nanka be de
eja adwuma na sidi enti nkoba kaka me nse kam yaze Manchester United dressing room players ni so pain asa the tatters ne nya kwanyo fa so ni formation no players ni so mu hu so enti ono anka so ba resign a edi na wa resign wa bra problem bia enso menti anu ye dia efi Manchester United akate edi eba ewo dwumadie so nyame anim ne yesa transfer stories no one team Barcelona de na one team Madrid de dia o many big clubs one to omo from Spain and pato enkofo no omo nyoma so mbeto bibia biebo Barca kwa do no sisi no oni sika onti ni players no mpese bi kura beko na nkako pese oba beto bi asem Madrid nsusu de omo de no de me de baba Madrid de kame so omo so mapem na meko Nicolas Jackson akate ekwadi nkoba kaka na no ada na de na tot yesi Bayern Munich for ni Chelsea for ka 10 million pounds ano Gabi 10 million euros no scan na say omo kate Chelsea say koba so mbefa Branton olona wo metua na anopa yesi nkrofo na hwe Chelsea me say Chelsea for head MP enti omo de 5 million na de aka ho omo kate Chelsea say omo man Nicolas Jackson mebo loan 15 million euros na option to buy ne enwo ho na anka wo boss season ni wi a say ombeto no maton bet Chelsea say omo po obligation to buy at so kiti se player ne bobia se woto ene se ne wason wansan yo wato ade kama na oni na ye adwuma no ye de aye twen enti efiri ne kopem anwumre de anu ye de na ye hwese ebetimi aboma no ada Chelsea complete big ayi mame ye no sa big deal ba ko anu ya Alejandro Garnacho de enti America se a big deal yese player bi o Manchester United da Manchester so onya de wokwa club bi a obo ebo ni ye pa enti ye de ya top big player anu ye Garnacho na anu ada na Chelsea complete ye Manchester United for Bakate somebody 70 million and Ekate Masa Garnacho unkomo na mudi no ye top players o mana mokwa ma ya de ni euro boom o defender mokoto na board din dabi we attacking ayi ya kan se midfielder ya no ya to na winger o bon tentenwa ententenwa kwa ye obi ho dada na je seja ye team ne pese ye de ne count no ya be mam 40 mo ni amunya ya se Manchester for ko da mu pie ba mo se mo de mo famra za ye bede and ya the chance ka jo mo se mo de nya we ya de ASS one clause ba ko e de be ka ho e de amam ti se danta kwama bia no about sa brante no o yire ne homodin a ye be ma 10% and Manchester for o dabi ya da mase papa Champions League players ya da mase kuna keke enti bata no ada ya Manchester United ewie tire di ya pane kakra de amam na wie no mo na me hwese ya the Champions League draw ne e ba so ana me ko Chelsea go ban ekodi nkoma kakra ya gadija gopo sa no before sa draw ne be ba so no be 15 minutes proud to draw no ana Chelsea sa so mu ye training training as ya no na Chelsea player bi aba ne bi sa draw ne bo na upe player bay upe team bay de ya mo pa ya se Chelsea goalkeeper say ope Barcelona ana me say Lamine Yamal ball na Rob Sanchez anka pedie mu ayanke to akrobato mo de mo me he screen so so Chelsea notable players no ba ko no de ya mo pa ya Rob Sanchez umu asa onko bo me ente oso wo pe Barcelona ana osan pe PSG na PSG de na ebisa sa PSG de na no da woni ne bo US no so sa PSG France na ewia ne domani enti we na nke bese ya santi o me na ehia o mu biem no ma hu se nya ewia asem bia but Chelsea go keep na gaza yo oye na yebisa Abranta ni de di Maro Gusto sa onu so petim be na so obi a yepe bia yamfa ne mra on dey ever ready say when you obi a obepe bet Chelsea players ne dey dodo na so mpe Barcelona so mo ne ya adwene yepe ye be say Enzo Fernandez say o petim be no say ha Barcelona no on dey video nti wo dey when anim ye pa say ha Barcelona ano no so pem makuku ya say na Spain ni ba dey say wo man team a so tell no babra wo man Barcelona or you okay and your captain so hia Barcelona pato James Akasa James so on dey o hia Barcelona ana fe Pedro Neto emilika hene wono so hia Barcelona ntibato ya satu ye case na wie ntibasa for no bring it on say mo say mo wala me yama yama no ye wo bebre ye la me yama no ye wo aye ayi ye kan say ayi wo say Ghana chukura be kan ono kwa la me yama ana ye wo William anso e wo ho William Stavao e wo ho ana de Copa man so aka ho de amamunti we de mo de mo famla basa for no
ya twam na tese ne ma atimi aye kama anti ano aye dia eba ewe adwuma de so na menya botre ade the big clubs ni nyina obi a team a wone ne ebebo na se ni league no in league form am say this time ne yebon in league form na yebon league ni we teams a ebe free aye 1 akopim 8 no me pato munya automatic qualification to the quarter final emam team a free 8 akopim anase free 9 akopim 25 ni na no omo na ebekọ akobo aye playoff round of 16 no ansa na yasan yomo aba beka ho aba bedu quarter final sabebepe anata se draw no enso esitie enti Arsenal bobo kono omo team a omo ni ombesia aye Bayern Munich omo ni Inter bebo omo na Atletico Madrid bebo ani Club Brugge bebo omo ni Olympiacos ana fe Slavia Praha ana fe team ani di ne Adi Karat aye Amate ana aye team ani di Atletico aye Club de Bilbao enti we aye teams a Arsenal ani omo bo Chelsea bebo Barcelona wabebo Bayern Munich wabebo Benfica na wabebo Atalanta Bergamo wabebo Ajax wabebo Napoli na wabebo Pafos na face wabebo Qarabağ eno so ediano no Liverpool ebebo Madrid wabebo Inter Milan na omabo Atletico Madrid wabebo Eintracht Frankfurt wabebo PSV Eindhoven afro Olympic du Marseille no omabo Qarabağ no omabo Galatasaray Manchester City wabebo Borussia Dortmund na omabo Real Madrid wabebo Leverkusen abo Villarreal wabebo Napoli no omabo Bodo Glimt wabebo Galatasaray no omabo AS Monaco Newcastle womo games wabebo no aya Barcelona wabebo PSG no omabo Benfica wabebo Leverkusen no omabo PSV Eindhoven wabebo Olympic du Marseille Athletic Club Bilbao no omabo Udinese after Tottenham Hotspur also bebo Borussia Dortmund wabebo PSG na omabo aya Villarreal wabebo Eintracht Frankfurt Slavia Praha no omabo Bodo Glimt FC Copenhagen na after omabo AS Monaco any teams are omusu ebo woko Bayern Munich omusu teams omuni omobo no Chelsea omabo Club Brugge no omabo Sporting CP omabo Udinese na after omabo PSG omabo Arsenal omabo PSV Eindhoven and after Papa Bobo Kono me pato PSG anso ebo Bayern Munich omabo Atalanta no omabo Tottenham Hotspur omabo Newcastle na omabo Barcelona omabo Bayern Leverkusen na omabo Sporting CP and after Athletic Club de Bilbao me pato Barca matches omabo ni Barca bebo PSG omabo Eintracht Frankfurt na omabo Olympiacos omabo Copenhagen omabo Chelsea na omabo Club Brugge omabo Slavia Praha and after Newcastle bobo kono ana Madrid anso ebabo Manchester City omabo Juve abo Marseille no omabo AS Monaco Liverpool omabo Benfica na omabo Olympiacos and after team anidin Adi Karata Mate anti where your teams are the big clubs no and so any omobo na sa aya Karata Mate for kwabna Kazakhstan for no sa no omoti do no na omoti say yabo mudi omko he ya so omanya Madrid and ye omanya Madrid kwabna anidio enye ize kwabna ano na akwa ba akodi oweti kwabna oye no de nsagu ni tino say awurade nyame a na Madrid de nkrofo mu hwa de anka mu ye mire bi fama enti mu amadwani wo YouTube de and de America no asem no on say black no odini sa ekuniti awetire hono na onim say Madrid ebe travel 12 hours and until some be fly from Spain and some akọ karat one afi womo no so akọ na kwabna yesi say driver enu ye 800 and there be enu ye 87 hours drive 87 hours drive intino enu kakra so aja etodwa awe adwuma de so na Bayern Munich so mi kodi nkoma kakra ma no yase Chelsea team no anya Chelsea team beto team akwade FIFA Club World Cup ana mo ka no ho ansem sana special team team say bibia ye kama mo opponent no obi o bia ne ye ana ebisa Vincent Kompany no so we ni anya de bia ye bia na wakate ni players ni nyina so bibia ye kama boni liga na naja won bebo no maboni ye ni ebisa se na adentina ayi players obi ye no afi German Bundesliga eko Premier League no se nya hwe sika enti na nkrofo ne ko enti ano so nkoma kakra ne me pato Madrid the story na meka na no ne Madrid the force o mapem enya de so meto player bia biem du bia ni won be ye na Chelsea akodi nkomo Crystal Palace wo mu player Adam Wharton enkoma meti se Chelsea se wo mu nya Adam Wharton o mo pe na long term project no mo ye no player ba ko o mo de ne eye ne enti after so manya Xavi Simons no me pato Adam Wharton ana mo so me so betimi enya no Xavi Simons de ende manya kato na ano na Tottenham say
Woman mo pebe 2 players bi aba. Anto Semenyo ana Netanaki. And this Netanaki munyamba dia say ana omutim ni be Kudus Muhammad Ababon Tenten wa benkum so na Domin Solanke agina nim ho. No mabo Anto Semenyo ed na free nifa ho na fesu fifi no. O mabo service mo ja opalenya. No mabo papi matasa. Netanaki ana abanta ni dia di Van de Van na o mabo kuti Romero na fe o mabo Pedro Poro na fe Vicaro da go post no e dia mama no ye dia wo mo nso ewe eduma dia so sa eno akwabra mbo ya ba so o team a wa ya dia wa di trophy bia o wiase enti Manchester for na mo so dia na mo yobo na ye Champions League na draw na obi eni ho nya ba so bode agi se Chelsea team pre enti ya wodo mo de be kama fe team ti wiase a wo bo braye pa ye Chelsea unya team bia enti dia tiana team abra wo sam ye say Manchester for no better na omahwe say eno omu wie do na Manchester for no bisa say sanko draw anam so Grimsby sasa na mo from kwabna mo Manchester on the say Grimsby na say okay yes nka mo draw na nka bia Grimsby na yamamo Tottenham Hotspur na yamamu ebia Burnley na anka yamamu Brighton there be Nottingham Forest nkofo no mutimon recently no na anka momo draw no enti mawie bibia ne atire dia mpacho Champions League omo bono ana me de omo ho asem e aba no bring it on de eno so ho eno ye Chelsea against Barcelona bring it on okay pacho eno no na me bawo Sadro is someone nam semope. Na yakasa ho. Mateo Andy Fatilo. FIFA na motivational speaker no. We say Champions League no no ba be. Then later draw na buy no. Minimum nyina production. Afia say nchechemu na nchechemu ye ni o yes as my friend dance aboka die moka yes when am so pe Barcelona ni nya Barcelona o ha du ha mo sa access me place there be o yes no krem no yes Barcelona games ni san ye de Casado mu na ebo okay eno nya yinkula ne dia painful game so mu no mbo Chelsea o say o mu no mbo Chelsea na ni adentina entity say do na say players nya available. It means that some players now no Messi then no munya available. Oh, na say football. Enti say no a question no cry ibisa na. Yes thank you. Me man di me you anu ana. Meba go do no to job do. True shade rough. I mean man ma. But the person say. So o share amuzu p question of the day no cry na. Yes say. Say ne ya nka Chelsea. Ane Barcelona game ne Barcelona na nke be Chelsea never win. Sisi Sankamo bonne. Yavan se ne ye. Yeah, of course. Come say Barcelona. You say Barcelona. But no am ni di yo. Prim say me yan na teko. Adai. Who draw no? Na da bi o kwabna ya draw ya nkasa yes ye. Very long time. Afa na you fa ya dia come at. What na how because we team nye. Mbo. We team nye Champions League. Kwabna we team nye ntunya team we ya papa. O de afi Champions League mbe dey. Mami producer nkasa mpacho. Pone kakra pone 1 minute for man na dey tie no. Andy. Etaro dia tie say on say ye kwaje club world cup no ye. O ka club ba ko am supporters be did say. Bona ye ko boy ne nam nchenchen na ye hia best teams Barcelona for no e wo gide say wiase nyina bo no mu ne nimbo. Enti ye de draw na ye ko ni. No cry na enye no cry. Okay. Based on bag na boy ya tale no. I fake gold be never man. Fake gold. Then when original gold. Fake. Fake. So when you mo bomb has for Donald Trump kan okra na. Why? Donald Trump. No sama no. Yeah, go Draw the more desano. Oh yeah, you okay. Yeah, okay. Pa. Draw there. Yeah, me pay. We be start Chelsea fan. Be obaka Chelsea or PSG or Barcelona. No problem. No problem. Most unfinished business with them. Oh yes. Because most of we now say. Almost in the yes. No problem. Edru you be kan wasem ti. Etie for hon no. Yeah, the UEFA Champions League and them catch them say after the draw no. Of course, no.